Pichawadilextilek inobabax kumanuk intawetele xietel tulakale bastanu yuchul yola lukohan el COVID-19 teneik aba Esasil Sánchez tenesigen tiupechankahu kawatik shaya tunojolil Yucatán umektan kahiltekash tilek inoba weikimansik le kushtala chembashe ingujelian yabachmakop tanomansik optalamilop tanu yubikop ya balop tsakukashpahati kustal mahebishkal chianikon tak walki kumpel kap ewinale kabet tukultik bishelek antik tulakal masho bapastikon utialo chan yantal uyutzil ichilonesh tilekushtala ya make okupetik umeya ya mashe tsel titumen titulakal emulayo bowale empresas kuyalalo ninano toho utialo botal tulakal makle ola lepsian make tsel meyati yanula ke tu sta tu yotoch tialu ukalan kuba utial mau hok olo utial mau yantal ubinob mishtush yane tu sta bob chembashe laili kabetu meyaho ke shichnah yanobe kabetu betiko bashtu kanu betiko sansama yanula kobe kabetu hok lo meya tu mewama tu hok lo be matu pastalu uchanyanta balu hantop le ola lekin wali kemin kabet kastu kultik bashelu pastalek betik ton utial antik tulaka klakop yetel tulakal masho pa pashtikon tumen ohel humpelba matukulta wahelu yushle chembashetanu yuchule ola lekin han betik humpel pait anti tulakal onesh beika honeshe yashe utial la patata wotochuma makabeta hokli ukape vale a betik humpel waba ashkupah talwayanta kap tiala wantik awet kahalo awet makilo yetel le masho katukultik ya humpel ba matu tsaya lubek ko tekino ba matu memo mukatobi tume matu pastal kak betwa bash uts ti ulak mako vale mauchenel kalantik ba bekahon kaka tunu uyuchul tulaka lehela tenes una gentinka hal weikimeya he tene juntulti le masho tushta piotoch que mashelaili nas malumeya waka wikeshe ya mehenka sho tsokutopol yetel tanu kahal uyuchu kaitahil weikaje laili uyuchul konole ya mako kinsku ke no wa kashoptia lu konkobu bake uya uyesh saman haska kinken kinsa ke no tialu kon lu bake yetel tialu yantalu chicharray de la presche hypel til bal uyuchul tinkahal ulak el bal kabek tukultik maxen kit besik bashma ohli wayan humpel bata kabuhetike kahaktoneshe ujalachi leklumileshe tsokuhetzik hypel numeros utushupahtalut anmak utial ukatik bashma sasilianikyo la lekohanila COVID-19 beishan wayamash kutukultikian lekuyal síntomas tileti wati ulak makuk aole kahaktoneshe kabetek tan wakabetek betik bash hetsantumen lehala chobo utial pastal ek antik ba yetel antik ka lehela utial mau kit paha yetel shantia mau yanta chichnakil ichilonesh utial mau yokoton sahki tomen ha el pak ben kohanil chembashe wak betik bash kuyal altoneshe miku pastal chanchensi kumpit le bishubinu kit paha le kohanila de hola le nin ku pastal le sikbatik hype el balo tiletanu yuchul mache ichilonesh beshan titulaka yokolkab ku pastal le sikbatik tenesh bastana betikesh sansamal tana meyahesh wa tana chambet kesh ulak balo wa laile binesh ichkol wa bashkasen betkesh ngohaya mako laile shanu humano tu ichukasho wa ichusolaro laile tanu chambet ko bumehuli bastana betikesh utialu cham bintito humpit tiletalamilop tanu yantal tilek inova keshika patak sikbatik humpit tilehela tsiptesh kaba wa kupahtan shana a grabar que el chankom chaan wa el chankom audio utial sikbatik hype el tilevaloba quinto kultik mashantek bet ulak el kahantesh kat beta le reto kuyalalo kat ala tsokwatsakutsulo kupahtala walik vale taktu kultikek betik ulak yetelin lak Marcos Pech chembashe telek inobayan josi kimpatik tu waku pasta shanawalik utial chanaisiko utial shank betik ulak balop
Guamay kupasta la betik el show, kupasta la tzikbatik el cuento, kupasta la tzikbatik el bash uchantech, wakay, guapash, le bash kutalta pole, con esbetik, le gelachente alunayak oltial, mau atal ton, uchich nakil tulaka le bash tan yuchul tilek inova. Kimpatik tong wahach malo yani keche, yetel wa ma shane, kupasta el chanawa alik utial, ek oheltik yetel utial lik bishe pasta lik antik pa, ichilonesh. Kintushtik tesh el no hochmek, chamba shep chembishkuyalo el digital, utial ma upak al mishbal ichilonesh, kima kiwol uchi hansi watawatelesh, kimpatik tong wa kupasta lik tsikbatu helkin, utial koheltik bashkumanuk in yetel ukohanil COVID-19, bishanikesh, bishanikakahalesh, yetel bishanik tulakal bash takustalesh.